Yo, what's up? Welcome back to my channel with Ulai Velayati yang selalu di hati. Si gamers manis yang pengen narsis ya. Kali ini gua mau main Ignatius. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya Ignatius. Yes, saya Inggris bangsat. Ya, ini semacam game puzzle game ya. Yang kalau lo udah pernah main Limbo, kayak gitu lah, kurang lebih. Ini gua baru banget download semalam dan sekarang gua mau coba main. Ini continue, gua belum pernah main. Lihat, kita continue, masih kosong semua load. Kita back dan kita new game. Kita mainin aja langsung nih. Dan gua penasaran. Let's go. Hello, let me tell you when I was young. I worked in accounting settlement morning job. And for that, I'm gonna finish. When I something back on leave of the night before. Anjing, belum kelar baca. Suddenly disorder. Ya, ini masih deskripsinya ya. My name is Vigo. I am the cinema. It is bright. Yeah, so I don't know why, but I agree. Suddenly something extends. Musiknya bikin tegang bro. Kita lihat nih gamenya ntar gimana. Ini masih description. Sengaja gua nggak baca karena gua nggak bisa bahasa Inggris ya. Ya oke, kita udah masuk di dalam gamenya nih. Ini udah ada keterangannya. Healthy bar yang merah ini darah, sound yang ini pause terus live, right, fall, action, jam. Oke, kita coba lihat belakang. Yo, kita langsung mainin aja nih Ignatius. Jalannya kocak anjing. In the option menu you can choose the type of movement control. Oke. Ini udah tadi kan. Healthy bar sound on off. Swipe-nya apa? Nggak bisa di swipe aja. Yuk kita langsung jalan ya. Loncat. You can with objects by pressing action button over with this symbol. Oke. Kalau ada tanda ini nih tangan, kita pencet yang ini action. Oke, kita pencet. Oh, ngangkat balok anjing, ngumpet, bisa loncat ya. Wow. Terus pencet lagi. Oh. Terlalu mudah anjing.
Dari game you can find facts from the box. You can box icon. Oke. Oh, gue dapat buku. Kita coba klik. Story of Vigo. Oh, ini banyak bro catatannya. Gue baru dapat satu anjing. Kita keluar. Lanjutin perjalanan. You can look at object. Oh, ini kan udah tadi. Oh, pencet. Wow, ini apa nih? Ini antara pizza anjing. Antara bisa anjing. Pokoknya itulah. Antara itu sama, oh ini kan semacam kaset film. Collect 3 pictures of film. Oh, action portal. Oke. Harus ngumpulin 3 biar jadi bulat gitu, bro. Sip. 1, 2. Oh, masih ada. 3. Terus udah. Oh, finishnya di sana, bro. Wow. Complete. Next step. Step 2. Apakah lebih sulit atau malah mudah anjing? Yo, step 2. Kita lihat belakang dulu. Oh, nggak bisa. Ini kan bukan ladang anjing. Ngapain anjing? Ada orang-orangan sawah di sini anjing. 1. Ih. Wait. Itu apaan anjing? Itu antara gagak ame kalong anjing. Wait. Itu antara tuh bunyinya gagak, bentuknya kalong anjing. Bodoh amat. Pencet. Darah. Yo man. Wait. 2. 1 lagi, bro. Wait. Ini nggak bisa nembak anjing. Wait. Oh, lewatinnya begitu, bro. Nunggu momen yang pas anjing. Itu apa anjing? Ini apaan lagi anjing? Wait. Ini apa? Cimol anjing. Tapi ada merahnya. Ini apaan? Ini apaan sih? Telur. Tapi bunyi anjing. Onde mungkin onde. Anjing. Oh, kena gituan mati gua. Darah berkurang. Oke. Loncat. Oh, musuhnya burung sama onde anjing. Wait. Anjing, kaget gua banget.
Ini lewat ini. Ah, ngentot. Lewat ini gimana anjing? Lewat lu mampus. Nggak bisa ngelawan. Ya. Anjing jalan. Peti. Yo, buku lagi. Finish. Nggak ada yang lebih sulit anjing. Stake 2 complete. Next stake. Yo man. Yeay. Stake 3. Stake 3. Kita langsung mainkan. Lu lihat gak nih? Matanya ngikutin nih. Hello brother. Hello. Pipinya bolong anjing codet. Hello brother. Anjing, gua kira puun anjing. Itu rambut. Itu rambut. Rambut pohon. Rambut pohon beringin anjing. Goodbye bro. Dia lagi anjing. Cimol. Cimol. Bye. Anjing Cimol masih. Oh, seperti itu. Wih. Jangan macam-macam. Oh. Ini kemana anjing? Ini kemana anjing? Kalau gue loncat mati anjing. Gambarnya danger. Ini kemana anjing? Loncat. Kan gua bilang mati anjing. Lu ngapain loncat? Lot. Take 2. Hello brother. Hello Cimol. Ngentot. Gue lupa. Ini kemana lagi anjing? Kalau gue loncat mati anjing. Oh mungkin orang yang tadi ada ininya kali, ada rahasianya. Kita coba samperin yang matanya gerak-gerak anjing. Gue lupa. Let's go. Lama anjing jalannya.
Duh, Cimol lu ngapain sih loncat-loncat anjing? Bikin parno anjing. Mampus lewat. Lo brother, gua harus kemana brother? Ini mukanya songong anjing. Hei, kasih petunjuk bangsat. Hei, kita coba ke sana. Ini ngapain Cimol anjing? Perasaan tadi nggak ada Cimol bangsat di sini. Oh, ternyata ada jalan ke sini bangsat. Kita buka. Ya, my book. Ini apaan lagi ini? Woi, ngapa dikunciin gue bangsat? Woi, ngapa dikunciin? Gue udah nyalain tuh. Oh, ini kita harus ngikutin yang ini nih bro, nyalanya. Coba ya. Ini mati. Ini mati. Woi, itu udah mati bangsa. Apa yang atasnya ya? Kita coba yang nyalain atasnya. Hah, kan gue udah bilang. Oh, ngikutin atasnya nih. Simple boy, very simple. slow. Lihat gak tuh, kalau diloncat topinya diangkat anjing. Sarai darah mantar. Enggak nyampe anjing. Cimol ngapa? Cimol ngapain sih anjing? Ah, mantap, nggak ada apa-apaan. Wow, kita mau kuliah doang. Ah, ngentot. Matiin. Ah, nggak bisa. Ya. Stake 3 finish.